Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Kecendek sareng titiang Ibu Niwayan Suwarni, Pinaka Guru Basa Bali ring SMK. Inggih halit-aliti sareng sami punapi gatrane rahina mangkin dumugi kena sami panggihin Ibu Iriki ring rumah belajar genah irage melajahin basa Baline dumugi sida nyujur sani kabaos nangun sakerti lo ke Bali menuju Bali era baru. Inggih renggalahe sani becik puniki Ibu jagin latarang inde wewangsan lan wangun krune. Dados nyane tetujuan pepelajaran sani mangkin inggih punika siki mangde alit-aliti preside nyambata soroh wewangsan lan wangun krune. Kalih mangde alit-aliti preside ngerereh contoh krune suang-suang bage manut wewangsan lan wangun krune. 3. Mangde alit-alite preside taler mekarya contoh lengkare manut wewangsan lan wangun krune. Nanging sedurungyane napikih alit-alite kantun eling napi saneka baos krune. Krune tegasipun pupulan suara utawi wianjana sani maduwe artos. Yening maosang indek wewangsan krune utawi soroh krune basa Bali, krune punika kepah dados dase soroh. Mangkin jagi tlatarang Ibu siki-siki indayang uratiang contoh lan tegas krune-krunene puniki. Ngawit saking krune aran krune kriya, krune pengentos, krune pengarep, krune kahanan, krune wilangan, krune pidarte, krune penyambung, krune piteket lan krune pengu. Yening sampun tatas uning indek wewangsan krune sane mangkin lanturang Ibu jagi maosang indek wangun krune. Yening nganutin wangun nyane krune punika kepah dados petang soroh. Krune lingga, krune tiron, krune dwi lingga lan krune polah. Mangkin indayang ngererah malih contoh-contoh krune sane sering kapirengan tur ngeranjengan manut sorohipun sekadi sane sampun wedar Ibu Iwawu. Nah, asapun napi mangkin yening irage jagi mekaril lengkare. Sampun kauningin taler lengkare punika kawangun antuk jejering lengkare lan linging lengkare. Taler dados kajangkepin antuk penandang lengkare lan keterangan. Indayang uratiang lengkare puniki. Imemi meli semat limang pesel tuni semangat. Jejering lengkaranipun imemi kawangun antuk krune piteket. Linging lengkaranipun meli kawangun antuk krune kriya. Penandang lengkaranipun semat kawangun antuk krune aran. Keterangan penandang ipun limang pesel
kawangun antuk kruna wilangan lan keterangan dawuhipun tuni semengan kawangun antuk kruna pidarta. Inggih halit-alite sareng sami mangkin lanturang maosang indek contoh lengkare sane nganutin wangun kruna. Indayang uratian lengkare puniki. Lengkare saneka pertama linging lengkaranipun kawangun antuk kruna lingga. Saneka ping kalih linging lengkaranipun kawangun antuk kruna tiron. Saneka ping 3 linging lengkaranipun kawangun antuk kruna dwi lingga. Lan sane pini hungkur linging lengkaranipun kawangun antuk kruna polah. Yening cutatang ibu, maka sami imba lengkare sane bawasang ibu iwawu punika kawangun antuk kruna sane mabinayan manut tetujon lengkaranipun. Punika mawinan mabuat pisan yening alit-alite presida melajahin kaweruhan indik kruna mangda sayan waget risa jeroning mekari lengkare mebasa Bali sane becik. Inggih alit-alite sarat sami puputang ibu pepelajahane rawuh iri kidumun indek wawansan lan wangun kruna dumugi wenten pikenohnyane suksema. Om Santi 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 Om.